Eş û janên darbeya Misrê ya li dijî Muhammed Mursî hatibû kirin hêjî berdewam dike. Navenda giştiya cemiyeta mustezefan peyamek weşand di vê mijarê de hat gotin di vê derbarê darbeya qetliama çardê tebaxê de lêpirsîn bê dest pê kirin. هفت سال بره جونتایا سیسی لمصر لدیجی حکومتا محمد مرسی کو برایان خلکی هاتبو هلبجارتن داربلی Abdel هاتبو Fattah کرن. Sisi was Minister of Defense and Commander-in-Chief of Egypt's armed forces. توشی داربه برینین کور لمصر پیک هاتن. اف برین و قاتلعامین کو پیک هاتبون هشتا زتیا خو محافظه دکه. ناوندا گشتیا جمعیتا مستضعفان به مناسبتا سالگرا قاتلعاما رابیا و نهضه ده پیامک وشان. ده پیام ده واحد گوتن. د قاتیاما چارده تباغایا آرابیای ده به صدان کس هاتن شهید کرن. لید گلویه که مدیا هرمه و مدیا ناو نتوی لبر وی قاتیامه بیدنگ مابون. لورا اف وظیفه جوان را وسا هات بوداین. لدیجی وی ظلمه بیدنگ مان. اف بیاران برا واجی کرن. ام ده سال وگرا قاتیامه ده جارک دن شهیدن چارده تباغه برحمت یاد دکن. قاتلی وان جین نعله دکن. د بردوامیا پیام ده هاتی ifade کرن. همو دنیا لدیجی قاتلیاما رابعه قاتلیاما کل نهضه پیک ها لال بون، کور بون و کر بون. و حال پیام ها زده کرن. غربا کو دموکراسی و آشتی سره گاوه ده پارێزن دبێ قەیتە و تشتێک نەبووی تەبگەریان. ببێ دەنگمونا خو جونتایا سیسی و قاتنامی وی مەشروع کرن. ئەرشخواز لەسەریدا گەلێک ساڵژی دەرباس بوویە. دەبێ دەربارەی قاتلیاما چاردێ تەواغێدا لێپرسینا ناونەتەوەی بێڤەکرن. دەبێ قاتلێن وان قاتلیامان حساب بدن. د داویا پیامێدا واد گوتن. ما قاتلیامên bi vê rengê çawa ji bîr nekirinin em ê qatliama Rabîayê û şehîdê Misrê jî ji bîr nekin. Çawa ku ciwantiya me bi mücadeleya Seyid Qutub, Abdulqadir û dehre derbas bûye. Wê dîsa bê sekinandin û helwesta Esmayê derbas bi.